مشكوتا جست لٹ كلير دارينين مارپا جوگیا یارينين بنامي هري بارينين إنadana كشيسكوتا جنة ಶೂರ್ಷ ಜಿ ಬಂದು ತಾಯಿ ತಾನಿ قصة جت مناو قصة آتاتگو اسی کسانی کسانی چوک ہستے ہیں وہاں پہ ہستے پیشاب کرنا نا گونڈے چوک من بڑے جو کسانی چوک کی ہوتے اسی ہستے شپا جو پیشاب کو تھا کسانی پیشاب میں وہ اسی مارچ ہوتا ملا یہ کر رہا کہ اسی تو ملا چیزیں دم پہ جمع رہے کہ اسی شپے میں سستے ہیں عادت بر ہوتے ہیں شیر ملا ہے ہمشین تعویذ بن چیزیں اس دم جتا داتا ہو یہ شپا بداستے چوکا دوئیں کو تھا دوئیں پیشاب کسانی ہو آسانے بڑے اسی یہ کرو چیشی مارچ ہوتا ملا کر رہا ہے مولانا صاحب اسی میں پیسرے ورکن کا شکتر ہیں پیسرے وانگو یکی بھی تو نہیں لوا لالا پتا ايش قدروشيا ايش ايه عمي ورد دقا يك قصة يسته دیوانے لاتے ہیں کب پہنچنا وہ شاید نہ لاتے ہوشنی اور کال کریں دین مدر کبھی باقی ہے اوشی بزا عمي وڑا گنڈو شپا arwada nepad اسر پیشاب کو گڑا یہ ارر صوبہ کے پادا تجالت نا براسانی دیما ناکوزا تروزا کنی ماسز دیو فنانیا شفا چوبی چنے بیماری استنا گڑا ارر صوبہ سر پادت کے چارتے ریلی نمبے پدا کوچرا پدا ماسی بیچن چامپٹن سراو گڑا ایشی مرچی ارادہ کو اس کے ایش بلوچے وشا شیطان رادن اسی مرچی ایشی ارادہ کو مرچی شیطان بیتے ما ہچ پیشاب مس نکنی منکنی ساک پختے کو طرف شاپا واب تو شیطان وابا یا شیطانو ایش امرابو تا شیطانو وابے تگو بریا دوزیا اشتے بریانی وابے نو شیطان رادے اسی لیک کپتا دیوال سراو مردے ڈکا دور کو گڑو مردے ڈکا دور کو دوزی کرگا مردہ کی دی تچاگا لگتا نا تچاگا لگتا شیطانا جلدی سیٹ کو دیوال سرا اے وسکن سیٹ کرتنا کن دیوال بورزے اسی اسی گڑو شیطان اشرا گو تی دستا مرا دے تی دستا ردا انچو کی دیوال سرا سرکا پگا مالکات اسی پادا رگے اسی تی اینو شیطان ورنا اینو اسی بزنس او دا وابے تاو سنگت بلا شیطان ہے نا اصلیا اسی کے منا گتگی گیسو آؤں دا یل دے گا نائیں کسی لگتے بس ایسی جال لگتے کسی انگا یل دے گا نائیں گوشی کے بخشی میسی بجا گوشی کے میسی جا گوشی انگا یل دے گا نائیں گوشی دومی آئی بجا گوشی کے دومی نہیں مگا چیزا سوم پا پادا ٹے کلام آجا پیشا ہوگا انہوں میسی پر مطی ہے شیر رہی جنہیں پا دے گئے انتقال صوفہ براگن نہیں تھا قصہ ہے پیاری ارے آزاد قصہ کر رہا آزاد کار منی قصہ واشر خلاص جانو سنگتا مان روانی برتا منی قصہ بڑا کرتے انشاءاللہ ملاقات کہہ روگے بھی کہہ روگے من روگے من ہاں چوش مکان ہے تو ہمارا تو انگا کسانے تو انگا تیرتے عمر اچھنے تو روگے نہیں اچھے کسانی روگ شترے دیکھ 20-30 سال زندگی میں ایک مشکل ہے ماشاءاللہ نا بات سلامت بات ہے سلامت بات ہے منت وار سنگتا بھلے ماں یک گپ دیکھے گورگن تے جوست گنا گورگن سے تات کا ماں گورگن جوست گنا گورگن مرسی منا گوشت لونڈ نہیں شے ساری منا گوشت مسیر کو تگنا نہیں تو کمیشی تجزیہ گرانی من نہیں یاد نہیں فائدہ نہیں ہمارا شو نہیں بلے نیکسٹ ٹائم کیا کرتا جسٹ رکھنے دیکھے بطلے استے بلوچی وہ ہر باب تا ہے نا چار یار تو انچو براگ تو درستان لکھان کار اندہ منا ڈی ایم بے واٹس اپ کنے منا آرو والا درست منا یاد کنے گی اوکے یہ گوشی ہر ایک کے چاہے ہریا کم ترین دوائی گوشانی بور رگین نی برل شما سرپد نبا کسی مانا کت کنتے گدروشیا نہیں مانا کرنے گا ارانی ترجمان کہیں عذاب ہیں میں ನಿಮಗೆ ಬಸಲ್ತು ಇವಡಾಂಗೆ ಬೇಹಿ ಮಕಶಿ ಗೋಶಿ ಬರ್ರಗಿ
bihi makashi bihi maro goshi borrigi. نیشی ایشی اشياء ترجمہ چی ممتاز ترجمہ چی شی ورا ترجمه اشياء nasle goshi marduti nasle reflection ہے. اگر reflection ہی نبو گڑ گوشے بور. ఇప్పుడు ఆమె ఖాతర్ కొచ్చకేమో గోష బురా మన దగ్గర కొచ్చకే బాధని గోష బురతి کچھ کے اشياء کدے هيك گوشا نا دمبا بھی بور رہی ہے مرچا اشياء que ما قلت هري que هري كم ترين دواي گوشان بول رहे شيء تقريبا يونا que مردم اگر كدي كسي قد حساب كستره يعني زورتره بڑا معياري گئے. نہیں ممتاز بڑا معیاری مارا کوئی ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانے. یہ ہمیں شعر ان کے bihi pa bihi makashi gushan bor. अरे बाबर अक्का ममता तो अच्छा लाउड दफा दस्ती है मन अंचु मैं सुबिक तो यो तमिल लाउड दरे को रंका Ema माइक mic तो fraga गप्पा panama mic kashita shuma chwe nakane no. Pata shuma beizati bhi shuma martum mana shigan ganan headphone araba. Sasta wala China wala. Sari shuma Rajdust karak bastanu Rajdust brati ha. No mumtaz bhi kalagani dim paningo. तई बिराती राज दो सर का में ग्रांड कप Mani brati tekko shuma drostan gran kapi. دیگه اشاره بطلی هستین شی زامات نوکن تو وسی گنوکن ششما رند نام رٹوکن. ये से पूजा तो हर तो ब्रांड कमेर वनी एशिया तो मां लुंडे में माय चका ini ama एक सीर को हम तर्जुमान ये का Man groupa mawjud na ho anu. Wajjane wa mana kane mana karne. गिद्रो ये ama कैसा बड़ा वत Ako लोड wat करने load kani वतलाएं wallahi ne maroga listener ho. यार गिद्रोशिया हस्ते गिद्रोशिया बन तो यार सीर कुटने मखलूक mani का तर्जुमान mani तो है vasvet ganok te mana suye dumi roche bindi da mo ke pase koshi. Acha tohon se Paul Salah tak wasta ge ya. Man gusto mo tahna ya. Oye, aste zari rango. Man nagende bari headphone gosha kana bari kashane tursa gar ko ta. Mau zan pesara. Mango tra gosha. बर गिद्रोशिया रा परवाह नहीं गिद्रोशिया वाली जाने अंदाज यक्चा या तो जला को पर वत गर्दन आजादी ये वाली आयाशी के गिद्रोशिया ना ये वाली खसाब में Pela rao. Annu aste manchu azalan ke josta makan. دگره هستین نیمارکر में लाट्टू मोर शर्रे गुशी आ मर्द के जाने पांतान है हर रोज मैं दप दातान है. Mana karne bhai. Baluchi batal was hakbaz haste. Evode. Man ajana anish pata kar araba. نا نا بجنے ممتاز بجنے مسئلہ نہیں Pada ke ना अगर abet खराब pada है sur me kana aga bijantar. अरे सूर गिद सूर सिंधी या सूर तकलीफ और गुशा सीर पद बलूची दुमाना दाना मगर सुलेमानी अमा कहते काता चोरी जन गर्दना बुरा ना अमा यरम गुशा सीरा दई सीर खतरनाक ही चीज है गदरुष्य बन तई बतर मन करा खत्म भी तो तई चो Batal khatam na hai अरे batal गोपी muche. पसी Sedegere giwara wat diwal. Ishe keza. गदरुष्य जानत बन पता मुश्किल Aw ma eskuta ishara ke cha degare giwara wati diwar uzan ki dastaga sharp ban. Gora cha degare giwara wati jende diwar aste bejane shartarana.
هون på hon نشودن چو عادت چو ٹھنگا پیش مدار لانکو کا بولت ماکا گپا جان నాన్న మా ఇష్కనిగా బట్టలు అన్న చమస్క చీకనిగా నా మనా వంచు నైతే బతర్ మనీ ఉదరో మా అరవాల అర్ద్రో ఖలాస్ తని అరవాల బతర్ Go kuara janan lu. Usse go kaga lagatte ja bale kasage shirda ya ke kasage shire ummediyas. هر کلام از لگت بیجم شیر بی ندم مصیبت هم نای బరే మన సర్పల్ నమ అర చించు బదనామి చి అలాగే అర మెహనతి జానోరే చో మెహనతి చో వజన్ అర చెస్కా ఆప్స్ బించు చేస్తున్నాక Harvati akkani babata chest में भी shum na हमें वास्ता. اصلا هر سوشلیست اینه پا می واسه برنامه पता देखिए खबर मन अरे सवारी भी कोता आपसे भी कोता पहले मना मना लगी अरे सवारी వచ్చేది आपसे सवारी వచ్చి तो हम కూడా సోషలిస్ట్ मन मंजू सोशलिस्ट है बच्चा अरे सवारी వచ్చేది यानी तो सवार में जानवर इस तरह जैसे नहीं तो आइए ये आप पता तरह दिल तरह करना तो कपे दस्ते पादे पुरुषी मुसीबत है आ रहे तरह जो तोरसने ना तरह वाली जो حبس بابا کٹه کپیتالیستی حبسی کار نداره پسه را پسه मनुष्य नहीं मर्दों आप कपाना همون होस्ट بیوادی होस्ट कुछ अब्दुल्ला कुछ ایجی و شما یک کدو بطل مطل جا तो एजे ना ना एजे 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 तो था ना चीज एजे मोटा मैदान खराब ना 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 मर्सी मैदान खराब شما ما 35 یورو मर्सी वाला किस्सा और एजे मुमताज था चेंट ना ना एजे आपको बल्कि हम तो कोई डिबेट था बस बतल वाला किस्सा कम ग्राम करते एजे बस कि करना था मैं बतल ये मैदान फिर ममता से Yuka batal है ना कसे लफ्ज़े सरपद भी हो जोस्त कत कंते मुल्फाजले शहर हस्ते वश गुशी कुमरी ब्यास सुखन गांव में ये लेना मत सरपद भी गाना कसे सरपदी दात का वश गुशी कुमरी कुमरी में के कपोते चंते ब्यास सुखन गांव में مجھے شعر و ये انچی शेयर नहीं چیزیں कर کہ सकते شاعری وتی حساب نوشتا کنا آتیم چیز ہوچی کجام چیزیں امیجن کن ای شعر نوشتا کن ای شاعر وتی جندے خیال ہیں او منی خیال ہے شعر شاعر چدیم دیگی ہر کس تشریح کن بت کن کہ آئی تو کا نزوری پشت بکبی پہن واسطہ یہ چیز گوشک سک گران ہے نا کہ فلاں شعر مطلب چی اور لہتے شعر ہستاں کہ سساپ و واضح و تچکاں بلے لہتے شعر ہا کہ کمکی گران پازول ما سک نوان تا بلے سیاد شعران تو بچر سک گرانا انچی لفظاں انچی امیجنیشناں کہ ہاں عام ہرکس سرپد نوی شاعری انچی چیزی کہ آئی اپنی خیالہ جو ہرکس ترجمہ کت نگا ان لفظی بھی بلوچی ہے کہ یک بوشی ای لفظی مانا چی ای انگتا ممکن استے کہ یک کیش کتا کہ اما ہندی دمگیا اما لفظ کار مرز بھی بلے شعر نزانا چون ترجمہ کنک بھی منی کت نکنا نزانا دیکھ سنگتی ہے گا چیزے کت کا چنانچہ کئی ملا فاضل بابتا سازو شاشموشی کے ہر گالی نیلبوں میں ذرا بے وسن سسا و ہر گالی گیشوارا دگا دفتری پکار کہ آئیے ہمک گال کہ ہستے ہیں آوشی ایک زرے
کہ ازرتها مردم زانت و سسا بیوہ سے ہودا اور ہر یک گال یہ استیں تشریح کنگا ترا یک کتاب استیں لوٹی تھیں نو فاضل کے بوتا آئیے استیں لفظ آئیے شعر ہمیں بڑے بوتا گا وہ پتا تو کہ یہ چیا گوشگا یک بند ہے نا نو شعر شنکے تو تانا یک بندیا آئیے تشریح کو نکن ہے تاکہ آئیے تو ہمار مکمل ہیں شعر جنتا نوانے یا کہ نچارے جیسا کہ ملا فاضل کے شعر بھی تو عموماً جو قصہ ہی دروش ہوا بھی تگا نا تو گوشت نکنے کہ آئیے استن کجام کانٹیکسٹ ہے کجام استن سے آپ کو سباق استن یہ شعر گوشت تگا نو سید زوش آشمی بڑے بلائیں زبان زان تھے لفظان تھے وہ شہلت چکارے استن گوشی کے ہر گالی نیل بومے ذرا بھی وسن سستا بڑا منی بڑے مردوں میں ملا فاضل یا گالی ہوں استن گیشے انتنا کمتا ما پدا بطل نیم گا روا نی من خلا نی ملاٹوں ورا دگه بطل هسته پدا هر گشی هر لاپ چیر هم اسپیت نیشی مانا چی کسی تشریح کنته الأشياء ما هو خير إيش ناكوتا يبالي من وتی من ننچوش آنے کہ بس ایک چیز ہستے ہیں بیکار نہ ہے نا ہر عموماً ہستن چیئے دلوتی کے مردوں چو ناکارہ سمجھنتے یا کہ کم سمجھنتے اوشی کے بس ہر لاب پہ چی رگیں اس پہ تھے من انچوشا ولی من ازانا کہ من راستہ یا رادا بزن کہ آئی ہم ہستے ہیں خوبصورتی ہوں ہستن تے گوں معنی ترجمہ پتہ کموں کی ادروشی چتی ہے مختلف ہیں گورے رنگ پہ اتنا نہ گمان کر گورا رنگ 2 دن میں ڈل جائے گا معیش ترجمہ ہے ہمارا صاحبہ کرنا کہ اسپیت یہ چو گانو حکمہ وہ کہہ رہے ٹاپے چیرو اسپیت نو بتکا تائی صحیح ہے نظانا بل منی ترجمہ ورد ہمیشہ او پدا منی خیال ہے گدروشت یا آواز کلاباوس یک مردمی هستا برمودا نام سر نشت منی خیالت یا او ماما نا تو ماما ہمارے جندا بھلے 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 میلے میں بچھڑا ہوا میلے میں بھائی. بچھڑا ہوا بھائی بالکل ہمیں بڑے تائی یک رندی ماگنے ہم لفظ والا گیم ہی کنا گاتے ہیں کہ لفظ گوشگی ہیں بلوچی تو یک لفظ جاو گوشت تو پدا آئی ریفرنس تو شعری سیدے گوشت نا من پتہ آٹین بو خیر منا یاد نہیں پتہ من ترکون سے راہ دے تو راہ دا ہنو من ہما شعر یادت کو من کنیکٹ کو تھا ہما ڈاٹ وط ما ہوتا کہ یہ توار پورا ہما برموڈے تواریں کہ کھلواؤ ثبوت تھا ہما چا بابلو سندھ کابلو دانت روس بدرنگا تیزام زہار بیم میں بہار بور کٹکار ای سید شعری اسی کستیں پرسکان مرکی بوشی ممانہا درگی جا من نزانا کہ ایشی چون تشریکاں بلے ماں ہوتی سرگو سنگا جتا منی سمجھن بلے من واش سک بھی جاو یہ استنشی چا بابلو سندھ کابل دان روس بدرنگا تئی زحم زہار دین میں بہار بور کٹکار اسی من ترجمہ یکانا اسی کا من زانا نہیں فرسکی ما کمو کیشی سو وتی سستا تا چنتا نا بابل تھی عراق ادا یہ شہر تھا چنیا اگر تو مکمل میں کہ شہر ہیں یہ اصلا بلوچ راج دفتر سرحال ہے نا یہ شہر کے سرحال ہیں پورا پورا ادا یہ شہر تھا بلوچے کے ہم راج دفتر ہیں آئیے تاریخ ہیں ہمیشہ بیان کرنے گئے یعنی کہ بلوچے کے ہم حد و سیمسر کے اسنا ہمیشہ گھشے نہ گئے کہ چا بابلون بزن کے تی ہما کے قدیم امپائر بتا
که مرچی بانده هستن تایی عراق و عراق که من نزدیک گوره هستن می تگو حلق اندو دماغ عمودا بگر تاکہ ایدیما سندا یعنی کہ دریائے سندھ یا کہ انڈس ریور ہیں وہ اینی مگا ہستن تا روس بدرنگ ہستن کوہ دیوانا گوشانا گواشانا نو روس بدرنگ تئی ہمیں تئی ترکمانستان و آذربائیجان ہمیں علاقہ ہیں اذا گوشگان کہ بزن ای علاقہ یعنی تا تئی زہم زہار چونیہ زہم زہا وہ تو زان ہے نا کہ ایک چیز کہ ہمارا جو تیز بھی تھے بلے تا زہم زہار ہستیں زہمے ہستیں ہمیں کہ جنگاں کے مردوں والا کے زہمانی سرے کے جنگ کو تا گوڑا میں زہمانی ہستیں توار یا کی دنیا کے لگ گتا گا یا کہ ما اسپرا کو لگ گتا گا زہم کو زہمہ کے لگ گتا ایسا سے ایک توار کو تا نو زہم زہار بیم میں بہار بزن ادا تئی ترسو بیم یہ علاقہ کے تئی روب دبدبہ بوتا ادا سن تئی بادشاہت بوتا ادا تئی ہستیں بیم و ترس بوتا و تئی بور کٹکار بور ہستیں حبسہ گوشنتے وسپا و ادا تی اسپے پادانی توار ہستیں کٹک گوشنتے نا کٹک کنک ہستیں اسپے پادانی توار گوشن نو چون یہ کہ کٹکار ہے کہ لفظ ہیں پتہ سیادہ ہستیں وقت جوڑ کو تئی لفظ جن چون یہ کٹک ہما تی اسپے پادانی توار گوشن بلے کٹکار پتہ میں پادانی توار ہستیں ہما کہ تی شعرہ ہمدب کنگے واسطہ سیاد ایک نوکیں گالی ہستیں وقت جوڑ کو تا کٹکار ہے نامہ Katek mekera na pashetagina ham gushan perska ambi sropi ina pasheta tangia kachai mekera gushan ti katekke manazana butka baze handan dige nami او gushan ti ما هم گوشنده کٹک کم گوشنده بله چوش که چیه تو کا زبان که هیتن زبان تا یک لفظ بعض وقت هستن سک بعض معنی ہوں دانتن و بعض هستن چونکه توی انگلیشا بچاره انگلیشا یہ زبان دراصل چیه ظاہر کنم وقتی تی پراہی و شائگانی ہستن وسطا ظاہر کن کہ زبان چنچو ہستن وسیع ہیں تو یک لفظ صدانی حسابہ ہوں معنی دات خود کنتے ہیں نو بلوچیت هم انچی لفظ هستن که سخت باز هستن معنی دینتن لفظ یک وڑا گوشک بنتن تو مثلا ڈکا بچارنا ڈک پنجگور دماغ هستن تی ہمیں کہ کمپانے یا پسیل اشی هم گوشنتن ڈک هستن ڈک جانگا هم گوشنتن ڈک هستن تی من کلا کوه ڈکا هم گوشنتن اور ڈک جانگ هستن نظر کنگا هم گوشنتن نو کٹک ہمیں حساب ہے کٹک پدا من کہا دگا چیئے کہ دستا گندے تو ماتی لنکو کا کہ تی ہمیں گڈی لنکو کی اشیا چو تکینے اشیا من کہا کٹک کیا کہ کٹک انچی چیزیں ہم گوشن گو اگر من راز نیا ہمیں بڑی چیزیں ہم گوشن تگو کٹک کی گوشن یا کہ کٹک کی گوشن بلے ہمیں بڑی چیزیں گوشن تگو شمشد lanko ka ٹاکینا گوشنتین خلا takina gushanti horaste ما ہمیں شعر مطلبہ چی ونی ذہن آئی چیز پیدا کی ساری ہما سید شعر بس کان مبارک کے ہمیں شعر کے دلکشیں چنچو تئی شہر عبید کی موسم مشک پن وادی کپاں گیدی دل بند سرا تو کہ معنائیں گشانہ وتی تالان کنے شنگ بیر رنگ یامک درین منی بند بند درین یامک رنگ منی بند بند تہا کوہیں دل بند سرائے تئی پولنے بدن یات پرینی منا موسمی صدرند منا ای پرسکان اگا ہنچو مردمی ای شعر گوش بداری انازاں کہ پرسپیکٹیو چی بلے قاضی اکرندی دیوانی تو کا ہمیں چھ کموکی تشریح کنا کہ ما زمستان ما تاکری چی موسم شالا شتگان گڑا ما گردہ گوتاں بھی تاک کے زمین سر کپتگان ہشکیں ہمیں کستے ما لگت گوتگان پادانی چیرا گڑا اشی ہم توار کہ منی گوشان کپتا نمچک کجے چیز کجا آورتا نا کہ دلکشن چینچو تئی شہر عبید کی موسم خشک پن وحد کپاں گیدی دل بند سرا تو کہ مہنائیں گشانہ وتی تالان کنے شنگ بھی درین نیامک رنگ منی بند بند تہا ماہکان نود سمین نوبت شب پلنے تم مطلب کجا چیزیں کجا آورتا
نو عام مردم تشریح چون کتکن تکه شاعر جند شماری شینی که منی ہم خیال جند چی بودتا نا سکا ای ڈیپ ہے منی خیالا منظنا بلکہ بودکن بازیں سنگت شے سمجھی سرپد بھی ہم مرکزی خیال جندہ بلے ای وڑین چیز گرہانا سمجھگ نہ با بہرحال براگ مجھے جواب ہمیشہ سرپد دیا گرامے کو مانا ہے آسانی کاری نہیں ايه داك قappatem كده داك چیزی کور کنگا و اندیم کنگا گوشانتنگا پسیلی وجه تو اندیم کنیه یکی چو جادو ہیں تو چیزی گو چو ڈک دئیے چو بھی کور کنے کنٹرول کنیے من خلا ڈک کو ہمی چیزاں گوشانتے ہیں ڈک کے چنے بعض معنی با ڈک جاگہ جاگہ گرہن مطلب تو سادی بندے نا بندگ بندگ پتائے گا ہم گوشاں بلے وقتے کی تو ہمیں نوٹ جنے نا انگریزی گوشن تے ایشیر ڈک گوشاں کے من ڈک داتا اور گپی کہتے تو انچو پدیم جنے اچ مانا و مطلب ہی نہیں تو اتی نیمگا زبر رے ایشیر ہم ڈک گوشاں اور راہی کہتے ہیں وقت کے بندے مثالے ڈکیں راہی اور چیر دیا گام کہ تو سے ڈبے میں نہیں خیال ہے بلے ڈک نہیں اگر من غلط مبا تو پھر ڈبے مطلب چیر دے اور ڈھک دیگ چنائیا چیزاں کو ملا ہے نا کڑی سے کڑی ملانا ہما حساب ڈبوں گوشانتے ڈکوں گوشانتے کہ اندیم کن چو بھی من خلا ڈب ما عشق تھا ڈھک مانے عشق تھا ڈک ما ہمیں چیز عشق تھا گرہن دیگ جگہ جگہ گرہن گوشنتے جگہ جگہ ڈک گوشنتے بلے ڈک بھی ہمیں یقین چیزیں بلوچی زبان تو کئی دوئیں ہستا او چنائیا کمو کمو دروگ بندگا بھی ڈک دیا دروگی کی مرد مندی شیار ہی مرد سک ڈک دا ہی صاحب بھی روگ کو بابا گپم غلط مزور ہے ماں بلوچی چیزاں کی شین کی کوشش کرنا ہے پر میں نے جوانے کاری کرنے پر مردوں میں اسکا میں سنگتی میں واجی دل جانا وشات کچھ مطرح توات کر دیوانا بروزہ کہتے چیزیں رمضان میں بھائی دل فرمائش جان کر دی نئے برزا دل جان گپے روچک داشتا گپ نہ مرچی دل جان روچک ہیں بلکہ ماکی چاہ بار نندو کے مردوں میں بے ہمارا سرپدی دا چبارا چکر ہمیں چرتا یارانا چکر نہ رسگی چکر نہ رسگی پیسر رسگی یہ وعدہ درو دس گھٹ ازانے منجل شود گئے اور سار مارٹ کنگا یہ شر رہے ہیں بڑے ارے روشک ماں پہ دل جانو مارا ماں پہ یار میں مات پتا جو معاہدہ کو میں پیرو کا شانی گناہ محس رہے ہیں بابا بیاہ ہے دیکھے چیزیں ہستے ہیں لوہی دیر منجر اے میں کہہ رہا سائیں یقین چیزیں گوشانتے ہیں نزانا آگا کسی چیز باپ تمہار گیشتر سرپدی دات کا اگر دیکھے نامی ہستے دیکھ جاگے چطور تک ربطی آئیں گے لگا بکل اتنا خوشوانا گئے چوبے میں یقین چیز نہیں بس ہے نام پرنتے یکی دیو لوہی منجل بس صحیح میں یقین چیزیں گوشانتے ہیں اب کہ دیکھے ہم دو دم کے دیکھے نامی پرنتے ای کو چنا بلوچی لوہی گو منجرن دیگ بلوچی نئی آج دیگی چیز برتا دیو گوشانتے دیگ ہے نا دیو دیگ من اس کو دیگ من اس کو بلے لوہی کی سرا بلوچی بتلے ہستے ہیں شما بتلی دیوانی ارکتا نو چیز اس طرح کے چو گپ جنے بتلی ان زینا کے من جنانی بلوچی ہستے گوشن کے لوہی کے لہڑ بھی وتی لونٹان سوچی لوہی کے لہڑ بھی وتی لونٹان سوچی نو مطلب وقتی کے لہڑ بھی آپ ہی برزا کھایا لونٹا نہیں سرا کان تھے اور لونٹا ہی جندے گا بدن اسی مطلب ہمیشہ کہ زہر بوا گیا غصہ کنا گیا جذباتی بوا تر وطا نقصان دا
لوہی کے لاڈ بھی وتی لونٹان سوچی ايه pata है دقيق مثال انت بطل استمو ديگ دب के पछे कुछ का वत नांगे भी من كلام يكين لوهي का हम یہ ديب ان ديب من دیو نزانا من تروشگانا ما ishe nazana ami kole kuchekke chalappago walawa shorishago da marduman kande shorishi jent shobada kuchekke chalappage sar dige ham yakke batali astin ke dariya pa kuchekke chalappaga chibi ما مصيبة موت ميكا بچكني كما تغيرها ما نوش كوري مزاني چیز بھی موبائل مسئلہ ہے مزانہ Dravja, شمائے بڑی مسئلہ ہے Dravja نہیں موبائل Mancharat بچ ke کے موت یعنی میکا deze بچکنا میں deze تغیرها mana کسی گپ Mancharat کے نوش کورانگے ishimana cha haka اکا میکا jobuta کی ki mangal. مزانی گپا یہ گپا نہیں تو جب میکا جان po balat saur padat ka mangan ishtagi موبائل مسئلہ ہے buddhari یار kanagai مسئلہ ہوتی چیز مصیبت کے ساتھ کاما بچکنا بچ کی پر ماں دے اکس گپ کا من اوش پر تک پر میں کا جہلا مرو نے دے کس گپ ہے میں بتاتی گپ ہے کہ مجھے چنچن کو ماچنا برکس کا بہت کا خدا ہمارا عادت منا چھ میں کا جہل کا میں کا جہل کا مجھے نہ گپ یا سے میں گھر پہ آ کر پڑوں یا پتا گیا ابھی بڑا بغیر نگر ہے آپ سوار کرے کرنے ایک منت کنا دی منچر توار نہیں کہ وہ گھر میں آیا قدم آپ تیرا تو نے ایک بڑی منت کا چارہ نہیں توار سے سردی میں نہیں رہتا ہے نا غلط تو ہمدان ہے Parti gura shuma nishtagi mashmura pilal ijazat kana gura digi team bi inshallah do char kape سلامت باته شما کل شما هر جگه شپین شب باش باد هر جگه روچین شما روچ باش باد مدام سلامت باته
Agay gonagari buttini gona se sala panjapachun nishtaga. Bigonai. Aga gongonai chisi kodigi adalata pushkane. Moni prata pasyakare. Tamam lapta baloch aprat ko. Tamam lapta baloch aprat ko. Meri bhai patakat baloch ko. Patakat baloch ko. We all want justice. We all want justice. We all want justice. It's matter what justice. It's matter what justice. It's matter what justice. It's matter what justice. We all want justice. Baloch want justice. Baloch want justice. Tamam lapta baloch aprat ko. 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 माँ उदादा थी माँ तो उदादा से साला 4 साल ముందు వానగా మెడికల్ కాలేజ్ अभी असपे अस्तो नीवा गित्ता बोत्ता चुकारा तो हमारे दी को आया दिन बच्चों की अला नदी उदादा मारूडा यल नदी Tamam lapta baloch aprat ko. Tamam lapta baloch aprat ko. Udadat baloch ko. Udadat baloch ko. We want justice. We want justice. We all want justice. We all want justice. We all want justice. It's mother want justice. It's mother want justice. It's mother want justice. It's mother want justice. याद करें बतावा दबावा लगे इससे दिलचस्पी दार है शेर व शायरी गाँव से तो देर को मार दूंगी आप तक ये टेबा ये वाहदा निद्रो 10 गट बनते ना यक्के पिमाज तुंसी यक्के मंजला लहड़दा यक्के वरग गट कंते राजे बाला चुके बालू बालिको मोरको का Balko. मोरकी बालिको Machi bale. Mama machi kadi balach balne. बालच बाले बालच मोर बिलचीज से सर मचारंगा नेस्टा ने सारे रोप के बेला गीते हंसते के ननी मत माते लोगारो राजे बाला चुके बालू बालिको मोरको का Balko. मोरकी बालिको Machi bale. Mama machi kadi balach balne. बालच बाले बालच मोर Mama pari perna. हाँ बालच पर बड़ी दारो बने वेलो गाते ननी मत माते लोगारो राजे बाला चुके बालू बालिको मोरको का Balko. मोरकी बालिको Machi bale. Mama machi kadi balach balne. बालच बाले बालच मोर Mama pari perna. हाँ बालच पर बड़ी दारो बने वेलो गाते ननी मत माते लोगारो राजे बाला चुके बालू बालिको मोरको का Balko. मोरकी बालिको Machi bale.
Mama masih di balas balne. balas bale balas mor Mama pari pena. balas parper bareda bane menu gate nani mati mate logaro raje bala chuki balu bali ko gorku ka Bal ko. morki bali ko Masih bale. Mama masih di balas balne. balas bale balas mor Mama pari pena. balas parper bareda bane menu gate nani mati mate logaro raje bala chuki balu bali ko gorku ka Bal ko. morki bali ko Masih bale. Mama masih di balas balne. balas bale balas mor Mama pari pena. balas parper bareda bane menu gate nani mati mate logaro raje bala chuki balu bali ko gorku ka Bal ko. morki bali ko Masih bale. Mama masih di balas balne. balas bale balas mor Mama pari pena. balas parper bareda bane menu gate बलूच को बर्बाद करो खुदादाद बलूच को बर्बाद करो We want justice. We want justice. We all want justice. खुदादाद want justice. His mother want justice. His father want justice. His mother want justice. खुदादाद want justice. खुदादाद बलूच को बर्बाद करो खुदादाद राज खुदादाद बलूच को Oh dear God. Oh dear God.
divided in 3 different countries in Pakistan, Iran, and Afghanistan. Pakistan has a mindset of, as we know by its name, Islamic Republic of Pakistan, and the other side Islamic Republic of Iran, other side the Islamic country Afghanistan. Though we don't have any clashes, any conflict with Iran and Afghanistan, but our boundaries, our people, they live on the other sides of this Baluchistan which we talking, occupied by Pakistan. So it is very difficult among these mindset about what they are working for. And for your question, balkanization, it depends on the situation which comes in the future. We असला कहाँ से आता है, आपके लोग कौन हैं, फंडिंग कौन करता है। इसमें गुलाम थोड़ी हैं कि हमारे साथ जो रवैया रखा हुआ है। मुझे बार बार जेलों में डाला गया, एजेंसीज ने बिला जवाब उठाया। मैं 2007 में मुझे कूली कैंप में रखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमो नोटिस लिया और मुझे मंजरे आम पे लाया एजेंसी जब गया। उठाती थी आपको तो क्या कहते थे? हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है, असला कहाँ से आता है, आपके लोग कौन हैं, फंडिंग कौन करता है। इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है, इनके सवाल यही होते हैं, आपके लोग कहाँ हैं, आपके कैंप्स कहाँ हैं, तो इस तरह के सवाल। मैंने कहा ना हमारे पास बाहर की फंडिंग है, ना हम किसी मुल्क के एजेंट हैं, हम में बैठे हैं, आपने मुझे उठाया है, आप लोगों को उठाते हैं, मारते हैं, ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मज़ीद हालात बिगड़ेंगे। वो बलूचिस्तान को अपना कॉलोनी समझते हैं और अपना कब्ज़ा जमाए रखना चाहते हैं सरजमीन बलूचिस्तान पे। कोई शख्स अपने घर में है, आप उस पर आर्मी ऑपरेशन करते हैं, आप
then the state resorts to violence. So violence is that way natural, and has become sharper and sharper. And today, as I sit here amongst you and speak here, let me give you bad news, that I perhaps see more violence coming the way of the Baloch society, not less. And I'll give you the reason why I think there's going to be more violence. It's because the new government in Pakistan, which wants to kind of run its economy, which is very desperate. I mean, they're saying the new politics is not geostrategy, it's geoeconomics. We're forgetting that this geoeconomics formula, where does it take us? It takes us towards Balochistan, which has one of the richest mineral resources. And, you know, Dr. Nasir talked about, you know, a kind of a coalition or kind of cooperation, historic cooperation between the United States and Pakistan. But let me tell you, all these things, and you know, I could challenge him, I could argue against it, but the fact of the matter is that all these arguments will come playing to us. قرارداد کا یہ متن ہے. اس کے علاوہ قرارداد یہ بھی کہتی ہے کہ بلوچ عوام کو اپنے لیے قرارداد جس میں پہلی بار کسی امریکی ایوان نمائندگان کسی کانگریس کے رکن کی جانب سے تسلیم کیا گیا ہے. یہ قرارداد کہتی ہے کہ امریکہ بلوچ عوام پر ظلم کرنے والوں کو اسلحہ اور امداد فراہم کر رہا ہے. اس قرارداد کا یہ متن ہے. اس کے علاوہ قرارداد یہ بھی کہتی ہے کہ بلوچ عوام کو اپنے لیے ایک آزاد ملک کا حق حاصل ہے. پاکستان میں بلوچوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. ایک بار پھر سے امریکی کانگریس میں بلوچستان کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے اور امریکی کانگریس کی رکن ہے ڈینا روہرا باکر. انہوں نے ایک قرارداد ایوان میں پیش کی ہے اور یہ قرارداد کہتی ہے کہ بلوچستان کا حق خود ارادیت تسلیم کیا جائے اور بلوچ عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد ملک حاصل کر سکیں. ایک بار پھر سے امریکی کانگریس میں بلوچستان کا مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے. بلوچستان کے مسئلے کو اٹھایا گیا ہے اس بار ایک قرارداد کے ذریعے.